Ninde nyasema igiramo. Abantu bakuga abantu banini abantu bato akabari bagare. Wano bari kubasobanurira hano izi ni imbata zo ku mazi, Ziriya ni imbata zo mu mazi. mu ruzungu zitwa Egyptian geese, so zibera ku mazi geese, zibera ku mazi ku ngezi no ku ruzi, aho niho zibera. So ariya twazishyiriyemo amazi. Izi ni imbata zo ku mazi bazishyiriyemo amazi ndani aha ngaha aho ziza zikamwa. Hano dufite peacock, dufite peacock na peahen. So iyo ari ikigore n'ikigabo mu ruzungu tuyita peafowl. So ziri hano Naribwa. banange murinda kuribwa simbizi, zitera amagi nk'izindi nyoni. Niyo mababa, aya ni amababa. Aya ni amababa. Iyo gashaje, iyo yashaje itandika kuyakuraho rimwe rimwe. Iyo yashaje, so ikongera ikazana ayandi. None zivuka ari zibiri gusa? Ni nkuko wafata inkoko n'inkoko kazi. Kubera amagi iyo ziteye zigeza na 15. Imwe mu season imwe yatera amagi 15. They sit on them. So and they hatch after a period of 30 days. 30 no, that's the incubation period. Yeah, incubation period. Okay. Yeah, the colored one is the male. the colored one is a male. Then the other one, which is dark colored, is the female. Always. That is the fact in birds. Most of the birds. Then here we have the rabbits. Nkwavu. It's a crocodile. It has entered water. So calling it, it's impossible. So ingona hano hariho ingona ariko yinjiye mu mazi, imvura yaguye nuko yinjira mu mazi. Harimo ingona. Sa kantu gato ni ingona nini. Mushaka ireba urayikuramo bagiye guhamagara ingona hano. Guteramo ibuye si byiza, kubera hari ubwo wayitera ntabwo ikagira igisebe. Turagaruka ture n'ibiraba yavuye mu mazi. Turayireba Tayinjiramo iri. Ni hano dufite umusambi. Iruhande hariho then n'inkanga. kariya kandi kari hariya bakame. Hariya ni
Gasana kariya ko twabonye mu pigeons imbata ariko bagusanze uri kuyirya wildlife authorities zirabifata baragufunga bakubonye uri kuyifata nubwo atari hano waba uri aho waba uri hose wildlife authority kakubona iragufunga igiye gusimbuka. So these crested cranes inkanga. So these crested cranes they say when they pair for life, they pair for life, forever. So the female pairs with the male forever, for life. So once. So even if the one partner dies, the other one remains single. Sure. Forever. Mwigire kuri izi nyama. This one Is habe naya makanso. This is so ninking coke. I'm saying that This one. Like the tayashaki yo ihora igumira imwe tayashaki yindi. Iyi ngiyi barimo baradusobanurira ko yapfushije n'isura gushaka ntabwo ngo gushaka yapfushije iyi mupfu yindi guma ko nta yindi shaka It is here. This one is here. Ingo iri hano hafi ni pipe. None siri kwibona kanze bumwe dusanga igihaze nyuma y'icyo cyumweru twayihaye inyama ubu ayarya n'ibiro 7 umurundi cyumweru so the digestion is slow for these reptiles. The digestion is slow. Ni inyama. It is a carnivorous animal. Zituma aho zibonye. Okay. Ukaritwara warirya. Sinzi ako hari ubwo ya iryo giwarirya utwaye riri hafi kuvuka ukarimenera umusozi havamo ingona. Siyavamo ingona kubera riraba rikiri ritoya. Ari ingona ribaringana nka guca k'inkoko risumba iry'inkoko risumba ostrich ni nini cyane ubitera amagi angahe yageza na 80 umurundi mu season imwe yatera buri munsi itera buri munsi ariko the hatching is determined by the temperature of the environment. So a female is born is hatched when the temperatures are below 32 degrees Celsius. Then when it is above, they are males which are hatched. They are different. These are red-headed monkeys. Kasi bari abasigiye. They are different species. So these are red-headed monkeys. Then those are black and white colobus monkeys. So what is the difference? The difference. The species. These ones, they are under a group of monkeys which have 4 fingers on the hand. These ones has intoki. This one has 5. Iyi ifite intoki 5. Ariko iyi yifite. But this one is not a monkey. It is a monkey. No, I'm saying all these are monkeys. Ariko n'ibyo kurya izi zikunda ibintu birimo ibinyabyazi. The greens.
The other ones they prefer fruits and but they put in a nest, they cover in a sand, also sand. So when the temperatures are normal, that's when they hatch. So it depends how long their eggs. It can hatch between 2 to 4 months. 2 to 4 months. Whereas ariko ni nkanga wewe uyo kwagurisha wewe iwagiye kukagurisha cenkwanzi icage nabaga nageze nama bisanga ari byinshi ariko hano yigabira haje bogura ibindi bintu urazihorera zikabera zikundamba ari icyondo kano kantu kamara kiragenda kano kantu gatera amaganga katera n'icumi ushobora gutera amaganga deni kamara igihe kingana iki kubaho kugira ngo n'imyaka 300 dore kiriya ni igishindi dore icyo bita igishindi abatakizi yego igishindi abonye igishindi byinshi cyangwa kiyaga twagara tubigiye twebwe nira twabikoze babiriye iyo waho kareba wongera mu kafu Ningore, zira n'ingabo z'umukara. Ziruka n'amaguru. Zira no kuinga n'izinga. Ziri. No kuinga n'izinga. ntabwo ari ziri ikunda Oya, zigenda na. Kwiruka gutya. Watirisha. iriya ni ipundi ziriya ni ipundi Zirahinga, ipundi zo zirabona bivana nuko bazimenyereje binozo iyo bazikoresha kuvoma amazi kuri iyi ni otirishe ese igira urwara rumwe yewe zaza mvuga aho nshaka utsinda baramuye utsinda baramuye okay tugiye gutangira ubururu icyatsi atugiye gutangira kandi n'ugusimbuka umva ntabwo kugenda oya munde bana ntabwo kugenda oya nuko umugozi ntabwo umugozi okay tugiye gutangira umugozi nagenda hano rumwe ubururu ariko uriya yavuze ngo utabona umusheri ngo kumva vuba ukarespondinga vuba ngo nibisheganya uravamo nuko gusa kandi ikindi musimbuko uwo muntu adasimbutsa agiye avemo
Green. Okay, twagiye. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. 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 Ubururu. Ubururu. Okay, twagiye. Nujya, twagiye. Ubururu. Twagiye. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Gatatu. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. Okay. Twatangiye. Tagira usubira kuvuga ngo tuyumvishije. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Muze mwikure. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Icyatsi. Unganye umugozi. One, two, three, go. Icyatsi. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Okay, ubururu. Bagiye icyatsi. Ubururu. Ubururu. Icyatsi. 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 Ubururu. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Bagiye icyatsi. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. One, two, three, go. Ubururu. Icyatsi. Ubururu. Ubururu. Okay, ubururu. Icyatsi. Ubururu. 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 Icyatsi. Icyatsi.